Yes, umugoroba mwiza shuti mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraterwa n'ingenga bihe yaho udukurikira nyaboneka uherereye reka mbonereho kugenda nkwifuriza kugira ibihe byiza nanakwifuriza weekend nziza dore ko turi muri weekend rero twe nta gutindiganya turaza kuba duhita tugenda tugaruka kubiri kugenda bivugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no aho turaza kuba tugenda tugaruka kuri Iran n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano ariho tugiye kuba tubanza kuba tugenda twibanda hano muri minembwe rero nyaboneka turaza kuba tugenda tuhagaruka hari kuvuga ko umutwe wa MA23 nyuma yo kuraswaho bikomeye cyane mu rugamba rumaze iminsi rugenda rubera hangaha bivugwa ko biciye mu barwanyi ba Repubulika na Demokarasi ya Kongo na Wazalendo bivuga ko haje ko bagenda hagaragara indege y'igisirikare cy'u Rwanda yarije gutanga raforo ikaba yaguye ku kibuga hano mu misozi y'Umurenge se ibi barabivuga bagendeye kuki byose turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ni mu gihe kandi ndaza kuba ngenda ngaruka ku mirwano ikaze cyane ni imirwano yavuze kuba igenda ivugwa hano muri Karehe ntihakiri gutuza nyaboneka Karehe nyuma y'ibitero byagiye biba kuva ku munsi w'ejo na n'ubu maginga yangaya bikaba byaje kuba bigenda bikomeza hano muri Karehe dore ko bivuga ko umwe mu basirikare b'umutwe w'inyeshyamba za MA23 yaje kuba ahagwa ku mirongo y'urugamba nkuko turaza kuba tugenda tubigarukaho niyu akaba ari koloneli bita Bigabo nawe bikaba biri kuba bigenda bitangazwa ko yaba yaje kuba agenda afa aguye ku mirongo y'urugamba ariko nyaboneka ntago iyi nkuru iremezwa neza turacyari kuba tugenda tuyikurikirana ngira ngo kuba ari buze kuba bagenda badukurikira mu kiganiro cyacu turaza kuba tugenda tuyinonosoraho mu kiganiro kiri buze kuba kigenda gikurikira ngira ngo muze kuba mubana natwe turaza guhita tujya muri hano muri mwenga MA23 ikaba yamaze kuba igenda yamburwa uduce tugera kuri tubiri mu mirwano ikomeye cyane yabaye kuri uyu munsi hano muri mwenga abaturage benshi bakaba bamaze kuba bagenda bahunga bavuye hano muri mwenga nkuko turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu mu makuru yacu ndaza kugenda mva hangaha kandi nderekeza hano muri Masisi mu kibaya cya hano muri Masisi rero hano muri Rubaya naho hakaba hongeye kugenda humvikana guturika gukomeye cyane muri Rubaya ese uku guturika kwatewe n'iki dore ko hano hari amazi iminsi rwose hari agahenge nta mirwano ihaba ariko maginga yangaya nkuko tubibagezaho ku isaha y'isa 9 hongeye kumvikana guturika gukomeye cyane uku guturika kwatewe n'iki ese ni imirwano byose mbigufitiye hano mu makuru ntujye kure nyaboneka ndaza kuba ngenda mva hangaha kandi ndahita nerekeza ku biganiro bigamije kugarura amahoro hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibi biganiro nyaboneka ngira ngo musanzwe mubizi ko byagendaga bibera hano mu gihugu cya Katari ariko ubu ngubu nyaboneka ibi ntago bikibereye hano muri Katari ahubwo bikaza kuba biza kuba bigenda byimukira mu gindi gihugu ni kiye gihugu birimukiramo byose mbigufitiye hano gatanu kuri gatanu President Donald Trump yamaze kuba agenda atanga amasaha 48 Donald Trump yatanze amasaha 48 yo gusinya amasezerano cyangwa akaraswa ubwo ni ku ruhande rwa Iran siraza kuba igenda imanika amaboko isinye aya masezerano byose turaza kwa tugenda tubigarukaho ni mu gihe kandi Cuba igiye kurekura ifungwa ibihumbi 2010 kubera
igitutu cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni iyihe mpamvu? byose mbigufitiye ahangaha. Nyaboneka reka ngusabe rero, nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe kandi ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5, dore ko tuba tugufitiye amakuru menshi yaba ari kuvugwa hano mu Rwanda ndetse n'abari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Nta kindi rero nyaboneka wowe usabwa uretse kujya ukubana natwe. Natinze rero, reka nihute mere hano ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Maginga yangaya hano mu misozi miremire y'Umurenge hakaba hari kuvugwa ko haje kuba hagenda hagwa indege y'igisirikare cy'u Rwanda, nk'uko abawazarendo bakomeje kuba bagenda babitangaza. Iyi ndege rero ikaba ivuga ko ngo yaguye muri ibi bice, aho yarije gutanga umusada cyangwa se ramforo ku gisirikare cy'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 zidahwema kuba zigenda zishinjwa ko zaba zikorana n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeza kuba bigenda bubitangaza. Ni mu gihe ku rundi ruhande kandi igisirikare cya wazarendo kivuga ko ubwo cyariho kigenda kirwana n'inyeshyamba z'abarwanyi ba MA23 hagaragaye indege y'indwanyi y'igisirikare, bivuga ko yaba ari indege y'igisirikare cy'u Rwanda, bo nk'uko bakomeje kuba bagenda babishinja. Ibi bikaba biri gutangazwa nyuma yaho rero abawazarendo bakomeje urugamba rukomeye cyane rwo gushaka kuba bagenda bigarurira iyi misozi y'Umurenge, nyuma y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kuba bigenda bihuza igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'aba barwanyi b'umutwe wa MA23 twirwaneho, mu gihe bari gushaka gufata ibi bice byose by'Umurenge. Mvuye ahangaha kandi andi makuru atugeraho akaba yemeza yuko ubu umukoroneri ukomeye cyane hano mu gisirikare cy'abarwanyi b'umutwe wa MA23 akaba afatanya na twirwaneho. Nta wundi akaba yitwa Bigabo. Uyu Bigabo biravuga ko yaba yafashwe matekwa n'abarwanyi b'abawazarendo, nk'uko byakomeje kuba bigenda bitangazwa na bamwe mu bantu bari mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane dore ko uyu ngo yaba yafatiwe mu rugamba rukomeye cyane ndetse mu mirwano ikomeje kuba igenda ivugwa cyane muri aka gace, nk'uko amakuru yakomeje kuba agenda abitangaza. Maginga yangaye ntago biremezwa, turaza kuba tugenda dukurikira iby'iyi nkuru neza yuko uyu koroneri Ibigabo yaba yaje kuba agenda afatwa n'aba barwanyi ba wazarendo. Byose mbigufitiye mu kiganiro cyacu kiraza kuba kigenda kigaruka. Ni mu gihe kandi umutwe wa MA23 k'uyu munsi nabwo waje kuba ugenda bivugwa ko waje kuba ugenda wamburwa uduce hano tubiri muri Mwenga, mu mirwano ikomeye cyane iri kubanza kuba igenda yibanda muri utu duce, aho imirwano ikomeje kuba irushaho kuba igenda ifata indi ntera cyane kuri uyu mutwe w'inyeshyamba za MA23. Ibi bikaba biriho bigenda binahura nuko nyaboneka aba barwanyi ibinyeshyamba za MA23 navuga ko mwino minsi bageraniwe cyane aho bari guhura n'urugamba rukomeye cyane bahanganyemo n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'iyi koalisiyo y'abarundi, abacashuro ndetse na FDLR. Mvuye ahangaha muri Mwenga kandi reka mpite nihuta cyane nyaruke ahangaha cyane mu Burundi abasirikare benshi batawe muri yombi kuva ku munsi w'ejo kugeza n'ubu. Aba ni abasirikare bo muri brigade cyane ishinzwe ibikoresho bya gisirikare ikigo, bitewe nuko nyuma y'uko ikigo ku itariki ya mbere kije kuba kigenda gifatwa n'inkongi y'umuriro, bityo iperereza rikaba ryaratangiye ndetse twakunze kuba tugenda tubigarukaho. Ntago bibaza uburyo haba harinjiyemo ngo umuriro w'amashanyarazi ukagenda utwika ibi bikoresho byose
paka bihiye bigakongoka. Rero kubw'iyo mpamvu ubutegetsi bwa General Neva ndetse n'igisirikare kiwe cya FDNB bakaba batangiye kugenda babatamo bake buke. Ubu bikaba biri kuvugwa yuko nibura kugeza maginga yangaya abasirikare bagera ku 10 bamaze kuba bagenda batabwa muri yombi kugira ngo babashe kuba bagenda basobanura ubushya k'ububiko, dore ko bamwe batumva uburyo ububiko bwagiye bushya. Byose rero bakaba ngo baraza kuba bagenda babyitangaho inyishyu cyane cyane ku gihugu cy'u Burundi, kuko biragoye yuko intwaro nk'izi zikomeye z'igihugu zapfa gushya bikarangirira aho ngaho. Nyaboneka haba hari impamvu kandi haba hari n'abantu baba bagomba kuba bagenda babisobanura. Mvuye ahangaha kandi reka mpite nihuta cyane ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibiganiro hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze kuba bigenda bihindurirwa igihugu byagombaga kuba bizagenda biberamo. Ibi ni ibiganiro hagati ya MA23 na Kinshasa biteganyijwe gusubukurwa mu Busuwisi hagati muri Mata. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar byumvikanye ko kuri iki cyiciro gishya cy'ibiganiro hagati ya MA23 na guverinoma ya Kongo biteganijwe hagati muri Mata 2023 bigomba kubera mu Busuwisi, nk'uko raporo yasohotse muri Mata n'itsinda ry'ubushakashatsi rya Kongo K.G.E n'ikigo cy'ubutwererane mpuzamahanga CCIC muri kaminuza ya New York ibigaragaza. Gahunda ya Doha yabanje gutegurwa kwakira iki cyiciro yimuriwe by'agateganyo kubera amakimbirane ari kuba agenda ba hano muri iki kigobe. Ibi ni ibiganiro birimo kuba mu gihe hari ikibazo gikomeye. Urwego rw'amahoro rwa Doha rwashyizweho umukono ku itariki ya 15 Ugushyingo 2025 hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za MA23 na guverinoma ya Kongo. Rwumvikanye ubwumvikane ku ngingo ebyiri gusa muri protocole muri protocole 8: uburyo bwo kugenzura guhagarika intambara n'uburyo bwo guhanahana ifungwa. Ibibazo by'ingenzi ni ukuvuga ahazaza ha MA23, itahuka ry'impunzi n'ubutabare ku byaha byakozwe ntibyakemutse. Ihagarikwa ry'imirwano ryavuye muri aya masezerano ntiryakomeje. Kuva ku itariki ya 1 Ukuboza 2025 MA23 yongeye gutera mu majyepfo y'uburengerazuba igana Mwenga ndetse na Uvira. Kuva ku itariki ya 10 Ukuboza Uvira yatsinzwe n'inyeshyamba za MA23 zibasha kuba zigenda ziyifata. Byongeye kandi MA23 yitabiriye inama imwe gusa mu nama 3 z'urwego rw'ubugenzuzi zari ziteganyijwe muri iki gihe, nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa. Igwa cyangwa se ifatwa rya Uvira ryatumye inzira y'amahoro hagati ya Kinshasa na Kigali ihagarikwa kuva mu Gushyingo 2025. nta nama z'urwego rushinzwe umutekano za GCM n'ingabo zigize zongera kuba. Inama zihuza u Rwanda na Kongo zarakozwe. Inama zari ziteganyijwe Doha hagati ya MA23 na guverinoma ya Kongo nazo zahise zihagarikwa. Ku itariki ya 17 na 18 Werurwe mu mwaka wa 2026 inama z'ibihugu byombi n'impande 3 zabereye Washington hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Kongo ndetse n'u Rwanda, aho impande zemeranyije ku ngamba zo guhagarika ihungabana ry'ubukungu. Muri izi nama kuva ku itariki ya 2 Werurwe umwaka wa 2026 Washington
ibihano bishya ku basirikare bakuru bane b'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ikigo cya gisirikare cy'u Rwanda muri rusange. Icyemezo cyafashwe nk'ikidasanzwe muri iyi raporo nk'uko byaje kuba bigenda biba. Umutwe wa MA23 washyizweho ibisabwa muri raporo yise ko ari ibyo kwibanda ku nteko birimo ivugururwa ry'itegeko nshinga rishingiye uburyo bwa leta bufite ububasha bwo kurengera intara ya Kivu ndetse no kugarura guverinoma ya K.G.E, guverinoma ya Kongo ibonera ko ibisabwa bitemewe n'amategeko cyane nk'uko yakomeje kuba igenda ibitangaza iyi guverinoma ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi nk'uko yaje kuba agenda abitangaza. Mvuye ahangaha kandi nyaboneka reka mpite nihuta cyane. Perezida Donald Trump yamaze kuba agenda yemeza yuko nyaboneka maginga yangaya atanze amasaha 48 kuri Irani. Ibi Donald Trump akaba yabigarutseho hanyuma yuko hakomeje ibitero bikomeye cyane hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko Iran yahawe amasaha 48 yo kuba yafunguye inzira ya Hormuz cyangwa se ikwemera umushinga w'amasezerano y'amahoro yo kwanga ikabwaho ibitero bikaze cyane. Amerika imaze ukwezi n'imisi mike itangije intambara ku gihugu cya Iran yahitanye abayobozi benshi bakomeye mu gihugu cya Iran. Perezida mu butumwa Perezida Donald Trump yashyize kuri Trump social yagize ati: "Mwibuka igihe nahaye Iran iminsi 10 ngo yemere isinye amasezerano cyangwa ifungure umuhora wa Hormuz igihe cyenda kurangira. Amasaha 48 ngo ibyago bikomereho biyigwire." Intambara ya Amerika na Iran yagize ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange nk'uko umuhora wa Hormuz unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli nibikoreshwa ku isi buri munsi n'ibindi bicuruzwa biva cyangwa bijya mu burasirazuba bwo hagati. Ingaruka zayo zageze no mu gihugu cy'u Rwanda ku biciro bikomoka kuri peteroli. Bwa mbere byarenze inote y'ibihumbi 2 nka risasi igera ku bihumbi 2,300 n'amafaranga 3 mu gihe mazutu yo igera ku bihumbi 2,200 n'amafaranga 5 y'u Rwanda nk'uko bikomeje kuba bigenda biba aha ngaha. Ibi bikaba bikomeza kuba bigenda birushaho kuba bibi cyane rero ahangaha bitewe nuko abaturage benshi bakomeza kuba bagenda bibaza ku by'iyi ntambara ndetse na bimwe mu bihugu bikaba bikomeza kuba bigenda byereka ko Amerika igomba guhagarika iyi mirwano ahubwo akagenda habaho uburyo bw'ibiganiro by'amahoro hakirindwa kuba iyi ntambara yakomeza kuba yagenda iba. Mvuye ahangaha kandi nyuma y'igitutu gikomeye cya Amerika, Cuba ikaba yahise yemera gufungura ifungwa zigera ku bihumbi 2010 kubera igitutu. Guverinoma ya Cuba yatangaje ko gahunda yo kurekura ifungwa ibihumbi 2010 ibihumbi 2010 mu gikorwa yavuze ko igamije kugaragariza impuhwe n'ubutabazi mu gihe igitutu gituruka muri Amerika gikomeje kwiyongera. Iri ni itangazo ryashyizwe ahagaragara ku uyu wa gatandatu itariki ya 3 Mata binyuze kuri ambasaderi wa Cuba uri muri Afurika. Abayobozi b'igihugu bavuze ko iki cyemezo gifatanye isano no kwizihiza icyumweru gitagatifu aho Cuba yaba gishigiye ku mubano ufashwe neza hagati ya Havana na Washington. Nkuko byatangajwe n'ubuyobozi bwa Cuba, azarekurwa barimo ibyiciro bitandukanye, barimo abanyamahanga, abaturage ba Cuba batuye mu mahanga, urubyiruko, abagore ndetse n'abageze mu zabukuru. Byasobanuwe ku cyemezo cyo byo kurekura aba bantu
byafashwe hashingiwe ku myitwarire yabo myiza igihe bamaze bafunzwe, uburemere bw'ibyaha bakoze ndetse n'ubuzima bwabo. Nubwo iri tangazo ryashyizwe ahagaragara, ntiharatangazwa igihe nyacyo ifungwa zizarekurirwa ndetse n'ibyaha zakoze ntibyatangajwe mu mugaragaro. Biracyari amayobera, ni naho abantu benshi bahera bibaza ku kuba aba baturage bazagenda barekurwa, aba bifungwa cyane cyane ku ruhande rwa Akiba.